ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд мо тасмим гирифтем силсила нашри барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеаро бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо таҳлил ва баррасии соҳаҳои гуногун мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода бошем ва имрӯз соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар тӯли 35 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. Бо ин мақсад даъват шудан ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ҷавонони фаъоли ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин масъулини соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят бо истифода аз фурсати ба даст омада аз номи худ масъулин ва тамошобинони барнома коршиносонро ба барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа хушомадед мегӯем. Хушомадед. дар ҳақиқат дар тӯли оғози давраи соҳиби истиқлолии кишвар ҷумҳурии Тоҷикистонро як бисёр вазъи ҳассоси буҳрони шадиди сиёсӣ фаро гирифт ва оқибат ин буҳрон Тоҷикистонро ба ҷанги хонмонсӯзи бародаркуш оварда расонид ва дар баробари дигар соҳаҳо соҳаи кор бо ҷавонон низ дар бисёр як ҳолати вазнин қарор дошт. ҷавонон дар тӯли ана ҳамон солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ва вазъи буҳрони шадиди сиёсӣ чӣ рӯзҳо доштанд? Марамад. خب تشکر زیاد. خیلی ما از صحیفه‌های تاریخی میدونیم در حقیقت ارمانی زیاد از 1000 ساله ملت تاجیک این به دست آوردن استقلالیت دولتی بود. اما با برابری صاحب گشتن به این نعمت بی‌بها صاحب استقلالی و صاحب اختیاری با دخالت بعضی از سازمان و دولت‌های خارجی که امروز علیه از صحیفه‌های تاریخی ما آگاه شده ایستادیم با استفاده از ناآگاهی پیش از همه خود جوانان همان دور جنگ تحمیلی شهروندی سر زد که عامل اساسی عقیبمانی فرهنگی معارف تندرستی و از همه مهمش نیروی انسانی ملت تاجیک به 10 ساله ها گردید. یعنی جوانان که اکثری ساکنان کشور را در همان دور هم تشکیل میکردند اولین کانتینگنتی بودند که اولین طبقه بودند که ضربه کلانترین به آنها زده شد. یعنی همون جوانان نفرانی بودند که از تحصیل دور ماندند، از غذای سالم دور ماندند، از همه مهمش خاطر جمعی که آنها داشتند از بین رفت. یعنی آنها امیدی به فردای آینده درخشان نداشتند. از همه روزی وزنینترین یعنی ناامیدی ندانستنی که فردای تو چگونه صورت میگیرد و من فکر میکنم که همین بود که از ناآگاهی آنها استفاده برده تاجیکستان عزیزمان را به جنگ تحمیلی شهروندی و گرداب آن فرا گرفتند. اما یک چیزی مهم رو من قید کردن میخواهم که یک جوان دیگری که تاریخ سازی کرد و امروز ما با افتخار ایشان را سرمعمار صلح میگوییم، نه تنها در تاجیکستان بلکه در عرصه علاقه امروز جهان سرمعمار صلح هستند. محترم امام علی رحمان به صحنه سیاست قدم گذاشتند که محض آن کس سبب نجات ملت گشتند. تشکر زیاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم بسیار خوب قید کردید که انا همون ناآگاهی خودی شهروندان بخصوص جوانان بود که ما در این بحران شدید سیاسی فرا گرفتیم و خوشبختانه به بخت ما امروز پیشوای معظم ملت توانستند که تاجیکستان را از یک کشور جنگ زده به یک کشور تشبثکار صلح جهانی تبدیل داده باشند و خوشبختانه با قطعنامه سازمان ملل متحد این یک دستاورد بزرگی سیاسی دیپلماتی است که با قطعنامه سازمان ملل متحد پیشنهاد پیشوای معظم ملت درباره 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول گردید و عموما برای هر یک دولت و ملت برای شناخت آنها ورزشکاران سهم می‌گذارند و ورزشکاران نقش اساسی دارند و در همان لحظه‌ای که ما صاحب دولت گردیم البته بودند ورزشکاران نامی که جمهوری اتحاد شوروی را در عرصه بین الملل معرفی می‌کردند و در وقتی صاحب استقلال گردیدن اکنون هدف آنها معرفی کشور بود و حالت ورزشکاران ما در همان لحظه‌های وزنین چگونه بود؟ مرحمت. تشکر زیاد. پس از به دست آوردن استقلال دولتی در کشور عزیزمان جنگ شهروندی اعلان کردید و در تمام ساحه‌های خواجگی خلق بحران اقتصادی پیدا گردید. در برابر دیگر ساحه ورزش نیز بسیار به یک خسارات وزمین روبرو گردید. آنها نمیتوانستند که در مسابقه ها شرکت ورزند و البته
боиси ифтихор аст ки иҷлоси 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон буд ки пешвои муаззами миллат дар арсаи сиёсат қадам гузошта тавонистанд ки ин соҳаро аз нобудӣ наҷот диҳанд ва боиси ифтихори мо аст ки пас аз хотима ёфтани ҷанги шаҳрвандӣ варзишгарони тоҷик тавонистанд дар даврони соҳибистиқлоли кишвар ба бисёр дастовардҳои баланди варзишӣ ноил гарданд. Бояд ёдовар шуд ки пешвои муаззами миллат даврони шӯравиро ба даврони соҳибистиқлолии кишвар муқоиса намуда дар паёми худ ирон намуданд ки агар дар даврони иттиҳоди шӯравӣ ҳамагӣ 1000 иншооти варзишӣ мавҷуд бошад, дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ба 10200 адад расидааст, яъне 10 баробар иншоотҳои хурду бузурги варзишӣ ки мутобиқ ба стандартҳои имрӯз сатҳи ҷумҳурӣ то байналмилалӣ мебошад сохта ба истифода дода шудааст ки инам як тӯҳфаи садри муаззами миллат нисбат ба ҷавонону варзишгарони кишвар ба ҳисоб меравад. ташаккури зиёд, саломат бошед. иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ки барои миллати мо як иҷлосии наҷотбахши миллат мебошад ва яке аз собиқ мушовирони роҳбари давлат дар яке аз барномаҳои мо ишора карданд ки вақте ки баробари давлат пешниҳод мешавад ки аввалин мулоқоти худро бо зиёиён ва собиқадорон баргузор кунанд, то чанд рӯз мондан ба ҳамон мулоқот мегӯянд мулоқотро шаклашро дигар мекунем ва аввалин мулоқоти ман баргузор мешавад бо ҷавонони кишвар, то ман бидонам ки ҷавонон дар чӣ ҳоланд. Ва ман мехостам аз шумо пурсида бошам ки яъне ба сари қудрат омадани Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамон лаҳза то чӣ андоза барои ҷавонон як умед бахшид ва то чӣ андоза барои наҷоти ҳамин соҳа як саҳми арзанда гузошт. Марҳабад. خب استقلالiyت دولتی به خاطر چی ما بهترین ارزش برای تمام ملت تاجیک خاصه جوانان و ورزشگران میگوییم. اگر در ظرف 72 سالی دوران شوروی ورزشگران کوشش کنند و در مسابقه های عمومی اتحاد شرکت ورزند و یگان ورزشگر مشرف میگردید که با پرچم اتحاد شوروی برآمد کنند. و محض استقلالiyت دولتی فراهم آورد که ما با پرچم دولتی خود به جهانیان مهارت بلند کسبی ورزشی خود را معرفی کنیم و ملت را معرفی کنیم. و دیگر اینکه ما کمتر نسبت جنگ شهروندی گفتیم، یک گفتار یکی از سابقه‌داران ساحه ورزش به خاطرم آمد که قید می‌کردند که در بازی دسته منتخب تاجیکستان ما سرود ملی نداشتیم که با دیگر دولت سرود ملی خود را گذاریم. یعنی یک مرحله یک پروتکل دیگر هم که من دیدم وقتی تیم منتخب تاجیکستان با دیگر دولت بازی میکرد حتی پرچم دولتی رو نیافتند که پرچم بگذارند. یعنی تا همون اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی که محض در اونجا مقدسات های دولت به مثال پرچم دولتی و نشان دولتی قبول گردید، همین چیز نبود. یعنی شناسنامه ملت، شناخت ملت همچون دولت صاحب استقلال نبود. از همه بحران شدیدترین این بحران ناامیدی است. انسان میتواند در طول تاریخ بحران اقتصادی را پشت سر کرد، قحطی را پشت سر کرد و ده ها دیگر سختی و وزبینی، اما بحران شدیدترین من به فکر من این بحران ناامیدی به فرد آینده است که همون سالها کل ملت تاجیک و خاصه جوانانی که آینده را فکر میکردند فرا گرفته بود و محض همین سرمعمار صلح در سیمای قهرمان تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بود که امید به آینده درخشان بخشیدند. و اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی ما درباره این اجلاسی تاریخی روزها صحبت کنیم کم است، به خاطر آن بیهوده هم تاریخ شناسان، بزرگان، سیاستمداران اجلاسی تقدیر ساز بیان نمی کنند، زیرا تقدیر ملت تاجیک را معین کرد و از همه مهمش بر راه مظفریت و موفقیت معین کرد. نه تنها یک راه عادی، راه سازندگی و آبادانی زیر راهبری پیشوای معظم ملت بود. خب یک نقطه مهمترین را شما قید کردید که در زمانی که بحران شدید اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود، پیشوای معظم ملت اگر 16 نوامبر سال 1992 اجلاسی کاری خود را آغاز کرده باشد، 19 نوامبر سال 1992 پیشوای معظم ملت
ба ҳайси раиси шӯрои олӣ интихоб гардиданд. ман як нуқтаи муҳимро таъкид месозам ки аксарияти тамошобинони мо ҷавонон ҳастанд. як нуқтаи муҳимро ман қайд мекунам ки пешвои муаззам миллат ҳамагӣ 40 сол доштанд. барои андозагирию барои қиёс кардан 40 сола дар сиёсати кадрии даврони шӯравӣ ин як аз ҷавонам поёнтар ҳисоб мекарданд. агар мо аъзои кумитаи иҷроии ҳизби ҳукмрони ҳамон давра коммунистӣ бинем, аз 70 сола қариб ки поён набуд, аз 65 сола қариб ки поён набуд. яъне як роҳбари давлат дар зери ҳамин мафкура ба вои расидагии сиёсатмадорон як 40 соларо интихоб кардан як таҳаввулоти бузург бояд шавад. вобаста ба мулоқоте ки шумо гуфтед, агар 19 ноябр ба ҳайси раиси шӯрои олӣ яъне садри давлат интихоб шуда бошанд, аллакай санаи 2 феврали соли 1993 бо ҷавонони маҳз бо ҷавонон мулоқот баргузор карданд ки дар он ҷо пешвои муаззами миллат таъкид карданд ки ояндаи ҳамин давлатро ҳамроҳ месозем. яъне як ҷавони 40 солаи ки нав қадамҳо ба сиёсати бузург гузоштанд, ба дигар ҷавонон такя карда иброз доштанд ки ҳамроҳ месозем. ва ҳамин бузургии пешвои миллат то ҳозир ҳаст ки мегӯянд ки агар миллату агар ҳамин сокинони кишвар маро дастгирӣ намекарданд, ба ҳамин воҳед намерасидем. яъне хоксорию бузургии пешвои муаззами миллат аст ки пешвои муаззами миллат ҳама вақт халқи тоҷик, миллати тоҷик дастгирӣ кард гуфта заҳмати шабонарӯзии худашонро ба миллат мебахшанд ки мегӯянд аввал миллат манро дастгирӣ кард. ва ман фикр мекунам ҷавононе ки имрӯз моро тамошо мекунанд бояд ба хубӣ дарк кунанд ки маҳз роҳбарии пешвои муаззами миллат ва сиёсати хиратмандонаи эшон буд ки ибораи дар тоҷикистон, ман дар зиёда аз 10 давлат дар форуму семинарҳои байналмилалии соҳаи ҷавонон ва берун аз он ширкат варзидам. ҳамин ибораи ҳоло ва ҷавон аст дар тоҷикистон қариб ки мавҷуд нест. соҳаҳои калидие ки дар он таҷрибаи бой, дониши баланд ва касбияти баландро талаб мекунанд, пешвои муаззами миллат ба ҷавонон бовар карда истоданд. яъне ҳамун ҷавоне ки ҳоло ҷавон аст, аллака аз ҷавониш зимоми давлатдориро бовар карда истоданд ва ҳамин боварӣ буд ки ҷавонони кишвар дар баробари кулли сокинони шарафманди кишвар ба пешвои муаззами миллат бо кору фаъолият садоқати худро нишон дод. ва имрӯз мо аз як давлати ҷангзада, давлате ки қариб ба парешонию нестӣ рафта буд, ба як давлате ки сиёсати ҷаҳониро имрӯз роҳандозӣ мекунад табдил ёфтем. ман дар назар дорам ки ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон ки дар созмони милали муттаҳид бо ҷонибдории тамоми аъзои созмони милали муттаҳид пазируфта шуд ва ин пеш аз ҳама эътирофи шахсияти пешвои муаззами миллат ҳамчун сиёсатмадори арсаи ҷаҳонӣ ва саҳми бузурги миллати тоҷик ва ниёгони мо дар пойдорӣ ва ташаккули тамаддуни имрӯзаи ҷаҳон маҳсуб меёбад. ташаккури зиёд, саломат бошед. боло бисёр як ишораи хуб кардед ки ҳамин мушкилотҳои коммуникатсионе ки дар кишвар буд, ҳатто дар дохили худамон ташкили як мусобиқаҳои варзишӣ хеле имконнопазир буд. агар дар пойтахти кишвар мешуд, аввалан вазъи сиёсӣ шароит муҳайё намекард, дуввумин рафтан агар роҳ мушкилӣ бошад, мушкили дигар он гурӯҳҳои тундраве ки бисёр аҳли зиёро ба қатл расониданд, аҳли фарҳангро ба қатл расониданд ва он ваҳшониятро доштанд нишон медоданд, дигар ташкили як мусобиқаи варзишам аз ақл берун буд. ва бубинед имрӯз кишвари мо мизбони чорабиниҳои байналмилалии сатҳи баландтарини варзиши минтақа ва ҷаҳон шуда истодааст ва мехостем андешаи шуморо вобаста ба ҳамин масъала шунида бошем. ташаккури зиёд. чӣ хеле ки ҳамкасби мо дар баромади худ қайд карданд, дар суханронии худ қайд карданд, тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллат дар созмони милали муттаҳид чандин ташаббусҳои байналмилалиро албатта пешниҳод намуданд ва аз ҷониби созмони милали муттаҳид ин ташаббусҳо қобили қабул дониста шуд ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб пазируфт.
و البته در برابر این از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی نیز یک تشبوس بهترین رو روی کار آورد که روز جهانی فوتبال که از جانب سازمان ملل متحد قابل قبول دانسته شد و جامعه جهانی پذیرفت که از سال 2024 طول 3 سال می شود که در جهان خاصتا در جمهوری تاجیکستان این تشبوس بی‌نظیر پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان روی کار آمده در تمام ورزشگاه و میدانهای کشور همایش به خاطر هم‌آوازی از تشبوس‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه قبول دانستند و همه ساله این تشبوس از جانب ساکنان کشور مخصوصا ورزشگران و فوتبالبازان کشور با همایش و فستیوال‌های ورزشی در یک سطح بلند تجلیل می‌نمایند و در برابر این از جانب حکومت کشور زیر راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تمام تشبوس‌های ورزشگران کشور را البته دستگیری می‌نمایند. مثلا اگر ما نسبت به اتحاد شوروی و در زمان صاحب استقلال کشور نظر افکنیم، اولین نظامنامه مکتب‌های ورزشی سال 1999 به تصویب رسید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی ورزش، درباره ورزش کودکان، درباره تیاری ورزشی مؤسسه‌های ورزشی که قبول گردیده بود و البته در مرور زمان که امروز دنیا پیشرفته ایستاده است، در برابر دنیا امروز تاجیکستان نیز قدمی استوار گذاشته ایستاده است و چندین قانون و قرارهای حکومت کشور را به تصویب رسانده ایستادند که امروز ورزشگران کشور در عرصه بین المللی بسیار با به دست آوردن نتیجه‌های بلند ورزشی قدمی استوار گذاشته ایستادند و در برابر این البته چیزی که همه ما می‌دانیم گشتین ملی گشتینگیری مقام بین المللی را کسب نمود. البته سال 2 سال می شود که سال 2024 اولین چمپیونات جهان عاید به گشتینگیری با اشتراک 60 دولت برگزار گردید که البته در آن اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان صورت گرفت. بسیار یک بهای بلند دادند که امروز در گشتین ملی گشتینگیری بیش از 60 دولت امروز اعتراف کردند گشتین ملی را و در این مسابقه سطح جهانی فعالانه اشتراک نموده ایستادند و خوشبختانه در همین 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باز میزبانی همین چمپیونات جهان عاید به گشتینگیری که ماه اوگوست در شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان برگزار می‌گردد با اشتراک بیش از 70 دولت دنیا در نظر داشته شده است و ما اطمینان کامل داریم که ورزشگران کشور در این چمپیونات جهان با موفقیت برآمد می‌نمایند و با به دست آوردن نتیجه‌های بلند ورزشی پرچم تاجیکستان را البته پرافشان می‌سازند و در برابر این چندین مسابقه‌های رسمی بین المللی و مانند گراند پری اولین مسابقه رسمی که در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه برگزار گردید این گراند پری بود و در برابر این الکی به مانند گراند پری گراند سلام ها و چمپیونات جهان عاید به گشتین جودو بین جوانان نیز طول 2 مرتبه برگزار گردید و این فعل نیک است. من فکر میکنم با ورزشگران کشور میتوانند در این مسابقه‌های رسمی بین المللی اشتراک نموده با به دست آوردن خال‌های معین که برای گرفتن راحت به بازی‌های المپی شرفیاب می‌گردد امکان داشته باشند و در ولایت سوق نیز چنین چاره‌بینی‌های ورزشی برگزار گردیده است. البته همه این زیر توجه و دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و حساب می رود. تشکر زیاد سلامت باشید و چند جمله میخواستم عاید به نمون دستاوردی ورزشی از روی نمود جدا گفته باشیم چون ما اگر توسط وسایل اخباری عمومی شبکه تلویزیونی ببینیم چند سالهای پیش انتظار بودیم که
کم اندر کم مثلا صاحب مدال بشویم و یک با 2 مدال قناعت میکردیم و امروز ببینیم در حساب دستوی وقتی که در شهر دوشنبه و در دیگر کشورها امروز گراند پری و گراند سلام میشود، از حساب دستوی تاجیکستان الکی در 3 زینه افتخاری جا گرفته ایستاده است که من فکر میکنم باعث افتخاری هر یک تاجیک و تاجیکستانی به حساب می رود. و همچنین ما در طول 35 سال صاحب استقلالی وقتی که از گفتیم وضع وزنین گذاشتیم ما توانستیم که در بازی المپیا هم الکی بالا بسیار یک شورای خوب کردن که اگر در سالهای اول ما سرود ملی و پرچم دولتی نداشتیم، الکی بعداً پرچم دولتی و سرود ملی ما پرچم برافروخته میشد و سرود ملی در بازی المپی صدا داد مرود. تشکر زیاد. باید یادآور شد که از همه مسابقه رسمی بلندترین این بازی‌های المپی در تمام جهان به حساب می رود و خیلی که گفتند در زمان شوروی اگر ورزشگران تاجیک برآمد کنند در پرچم مستقلی تاجیکستان را نداشتند و در زمان صاحب استقلالی کشور زیر راهبری پیشوای معظم ملت همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان می باشند. ورزشگران تاجیک در انمون بازی‌های المپی از سال 1996 تا این جانب فعالانه اشتراک نموده ایستادند و شما خوب اشاره نمودید که سال 2008 در پکین رسول باقیев و یوسف عبدالسلامов مدال نقره و مدال برنجی را اولین مدال را به خزینه ورزشی کشور وارد نمودند و یگانه دختری که امروز تمام دخترو بانوان تاجیک از او دختر افتخار میکند این موضوع چاری میباشد که در لندن مدال برنجی بازی‌های المپی را از روی نمود باکس به دست آورد و باید یادآور شد که از همه مدال‌های بلندترین بازی‌های المپی این مدال طلا میباشد که دلشاد نظرов در برزیلیا یعنی ریو د ژانیرو 2016 اشتراک نموده از روی نمود گروسپارتایی مدال طلای بازی‌های المپی را به دست آورد و چخیلی که شما در سخن خود قید نمودید از همه نتیجه‌ای که امروز دستوی شماره مدال ها زیاد به دست آمده است این از روی نمودی باکس و گشتنی جودو به حساب می رود که در بازی های المپی پاریژ 2024 14 ورزشگری کشور در آن اشتراک نمودند و خوشبختانه از روی نمودی جودو سامان محمدبеков در وزن 81 کیلوگرم، تیمور رحیمов در وزن جمعی 100 کیلوگرم از روی نمودی جودو مدال برنجی را وارد نمودند و دولت болтаев نیز از روی نمودی باکس که افتخاری تمام مردم تاجیک به حساب می رود مدال برنجی را به خزینه ورزشی کشور وارد نمودند. باید یک چیز را یادآور شد که در تمام دنیا پس از راهبری دولت این دوم ورزشگر می ایستد که پرچم تاجیکستان در عرصه بین المللی پرافشان می شود و امروز ورزشگران تاجیک در برابر توجه دولت و حکومت و مهیا ساختن شرایط و امکانیت های مساعد برای آنها در مسابقه های رسمی بین المللی اشتراک نموده ایستادند و باعث افتخار است که چنین ما دستاوردهای بلندی ورزشی را داریم و از جانب حکومت یک قطار هوسمندگردانی ها به مانندی که امروز از جانب پیشوای معظم ملت اعلان کرده شد و این هم قوه قانونی پیدا نمود که اگر ورزشگری که در بازی المپی با به دست آوردن جایهای افتخاری آنها با استیپندی یک عمره هوسمند گردانیده می شوند یا اینکه جایزه پرزیدنتی برای ورزشگران موفقی که در مسابقه های رسمی سطح بین المللی با به دست آوردن نتیجه های بلند ورزشی را به دست می آورند آنها با جایزه پرزیدنتی که از سال 2015 تا این جانب تأسیس داده شده است و ورزشگران کشور همه ساله از این جایزه بلند پرزیدنتی برخوردار هستند و همه ساله با مکافات پولی قدردانی کرده می شوند. در برابر این در شهر نوی کشور نیز چنین استیپندیا ها برای ورزشگران شهر و ناحیه های ولایت روی کار آمده است و آنها با به دست آوردن نشان دهنده های بلند ورزشی البته هوسمند گردانیده می شوند. تشکر زیاد، سلامت باشد و انمون
суханҳое ки инҷо шумо вобаста ба дастовардҳои варзишгарон гуфтед аз он шаҳодат медиҳад ки рушди соҳаи варзиш умуман ҷавонон ва варзиш дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолӣ то ба чӣ андоза омада расид ва мо агар 35 соли истиқлолият гӯем бибинед агар дар соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ имзо гардид то соли 2000 ва 2010 мо танҳо дар бартараф кардани он хисоротҳое ки ба мо шуда буд кардем ва умуман ман фикр мекунам ки ин танҳо оғози як роҳи муваффақиятҳои варзишгарони мо ба ҳисоб меравад ва марҳамат. муҳимтарин нуқтаро ман аз лиҳози худам аз нигоҳи худам ба тамошобинони муҳтарами телевизиони вилоят пейромони саволе ки шумо гуфтед имрӯз тоҷикистон мизбони чорабиноҳои байналмилалии варзишӣ ҳастанд таъкид созам ки имрӯз тоҷикистон мизбони на танҳо чорабиноҳои варзишӣ балки ҳамоишҳои бузургтарини сиёсиву дипломатӣ аст ва имрӯз бо ифтихор ҳар яке мо ки як ҷузъи ҷудонашавандаи ҳамин ватани азиза мо ҳастем бояд ифтихор кунем ки ба тоҷикистон аз тамоми сайёра ҷамъ меоянд ва пейромони ҳалли ин ё он масъала фикру андешаи худро баён мекунанд. ҳатто мо қатномаҳоро низ бо номи қатномаи душанбе раванди душанбе оид ба масъалаҳои муҳимтарини башарият имрӯз қабул карда истодем ва муҳтарам ҷавонон сокинони арҷуманди мо муҳимтарин нуқта аз лиҳози ман он аст ки талаботи муҳимтарини баргузории ин ё он чорабинии байналмилалӣ ин якум амнияти ҳамон давлат аст. мо дар давлатҳои ҷангзада баргузории ягон намуди чорабиноҳои байналмилалиро ҳатто тасаввур карда наметавонем, ҳатто дохилиро. бале барои ҳамин ман фикр мекунам ин пеш аз ҳама арҷугузорӣ ба сиёсати пешвои муаззами миллат ва қабули ва эътироф намудани бузургии ҳамин пешвои муаззами миллат аст ки якум амнияти давлатӣ пурра таъмин аст. мо имрӯз ба кишварҳои амнтарини дунё новобаста аз оне ки 1400 километр сарҳади ягона бо давлати ноамнтарини дунё дорем дохил мешавем. мо аз зумраи амнтарин сокинон ҳастем ва дигар ин ки ҳамун шароити инфрасохторие ки болотар гуфта гузаштан пештар ҳамин чизо набуд, имрӯз тоҷикистон метавонад бо ташкил кардани ҳамун инфрасохтори беҳтарини ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ мизбони ин гуна чорабиниҳо гардад ки инам ман фикр мекунам боиси ифтихори ҳар як тамошобини муҳтарами мо бояд бошанд. ташаккури зиёд, саломат бошед ва дар ҳақиқатан ҳам бубинед ки эътироф то сатҳе расида ки имрӯз дар донишгоҳи байналмилалии сулҳи созмони милали муттаҳид ки дар Коста-Рика амал мекунад як фанни махсус дар бораи таҷрибаи сулҳи тоҷикон дарс, яъне дипломатҳое ки он ҷо рафта курс мехонанд, дарс мехонанд, дарси таҷрибаи сулҳи тоҷиконро мехонанд ва ду нафар собиқ сафири ҷумҳурии исломии Эрон ва ҳамчунин собиқ сафири Федератсияи Россия вақте ки муҳлати ваколаташон дар ин ҷо ба анҷом мерасад, ду нафар рисолаи докторияшонро дар мавзӯи таҷрибаи сулҳи тоҷикон вақте ки аз ин ҷо мераванд рисолаи доктории худро ҳимоя мекунанд ва ман фикр мекунам дар ҳақиқат мо чӣ қадар дар ин масъала гӯем кам аст ва олимони моро ҳам зарур аст ки дар ин масъала бояд корҳои илмӣ тадқиқотиро анҷом расонанд ва ба мардум боз ин масъалаҳоро бирасонанд ва дар анамон лаҳзаҳои ҷанги хонумонсӯзи бародаркуш ва агар аз таърих ҳам нигоҳ кунем вақте ки ба шоҳнома ҳам нигоҳ мекунем достони Кова ва Заҳокро мебинем, яъне душмани мо ҳуҷумаш ва ҳадафу нақшаш ба ҷавонон буд ва имрӯз ман вақте ки мо ба ин нуқтаҳои тараққиёт омада расидем то чӣ андоза боз хавфу хатар ба ҷавонони мо ҳаст ва имрӯз аз нуқтаи назари шумо чӣ кор бояд кард ки ҷавонони миллат ҳифз карда шаванд ва дар роҳи худшиносии худогоҳии миллӣ бозам зиёд рӯй биёранду онҳоро тарбият дар ин роҳ кард маравад. хуб, ташаккури зиёд. мо агар дарки ҳамин ҷавоб ба ҳамин саволро пайдо кунем, ман фикр мекунам пойдории истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ абадӣ мешавад. ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки якум мо бояд қадру манзалати ҳамин истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллиро то охирон ҳуҷайраи бадана мо бояд эҳсос кунем. дигар ин ки роҳи пурпечутоб ва бениҳоят вазнини ҳамин сулҳ бояд дар хотираи ҳама бо назардошти наслҳои садсолаҳои оянда нақш бандад.
дигар ин ки барои чӣ бузургии фирдавсиро мо бори дигар баъд аз гузашти зиёда аз 1000 сол бояд иқрор шавем ки бо як достони худ дар шоҳнома беҳуда пешвои муъаззами миллат ба ҳар хонадон тақсим накарданд ки ҳамун морҳои барома фақат мағзи сари ҷавонон. Ин яъне як ташбеҳ додан аст ки як файласуфи ғарбам дар заминаи ҳамин чиз мегӯяд ки the youth of today are the leaders of tomorrow. Ҷавонони имрӯза яъне лидерони оянда ҳастанд. Сегодняшняя молодежь — это лидери завтрашнего дня. Яъне барои ҳамин барои чӣ тамоми созмонҳои ифротӣ маҳз ба ҷавонон такя мекунанд? Ба хотири оне ки онҳо фардоро месозанд. дарки оне ки ҳар як нафар имрӯз ҳамин истиқлолияти давлатиро ҳамчун як мероси оддӣ не, балки як масъулият барои имрӯз ва фардои Тоҷикистон агар қабул кунад, ман фикр мекунам ки ҳамин пойдории истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ҷовидона мешавад. яъне имрӯз ҳар яки мо бояд савол диҳем ки ҳамин роҳи пурпечтобе ки то мо имрӯз тай шуд ва мо имрӯз соҳиби он ҳастем, соҳиби давлат ҳастем, истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ҳастем, чӣ гуна буд? яъне як чизи оддӣ набуд, як чизи осон ба даст омада набуд. мо метавонем шароити аз ин ҳам беҳтари иқтисодӣ расем, аммо он нерӯи инсоние ки мо аз даст додем ҳеҷ гоҳ ваё барқарор кардан наметавонем. яъне ҳамон аз ҳама талафоти зиёде ки нерӯи инсонӣ ба андешаи ман аст, ин чиза мо бояд ҳеҷ гоҳ иҷозат надиҳем ки такрор ёбад. дигар дар ҳақиқат ман ба посух ба саволи шумо танҳо бо забони омор мехоҳам посух гӯям ва тамошобинони гиромиқадр ки дорои мафкураи баланди сиёсӣ ҳастанд барои худ аллакай посух пайдо мекунанд. вақте мо дар бораи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ сухан мекунем, танҳо ба омор такя кунем, зеро ҳама чиз арзиши худро дар қиёс пайдо мекунад. агар соли 1991 13 муассисаҳои таҳсилоти олӣ бо ҷалби 70 000 нафар донишҷӯён, фарогирии 70 000 нафар донишҷӯён фаъолият кунанд, танҳо дар вилояти Сиғд имрӯз 10 муассисаи таҳсилоти олӣ амал мекунад, зиёда аз 20 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ. яъне ҳамон 70 000 нафар танҳо дар вилояти Сиғд донишҷӯ ҳастанд. ина бинед, дар ҷумҳурӣ бошад зиёда аз 48 муассисаҳои таълимии олӣ, аз ҷумла беҳтарин филиалҳои донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳонӣ бо зиёда аз 250 000 нафар донишҷӯён. ҳамзамон ман бисёре ки дар шаҳру ноҳияҳо қарор дорем, ҳамон дар мулоқот бо модарон савол медиҳам ки модарони гиромӣ, шумо ки дар солҳои аввал ё солҳои охири шӯравӣ таҳсил кардед, ҳатто тасаввур карда метавонистед ки шумо ҳамчун бонуи тоҷик, духтари тоҷик дар Испания, дар Аврупо, дар Амрико, дар Канада таҳсил мекардед? посух ҳама вақт як аст, мо ҳатто тасаввур карда наметавонистем. имрӯз ҳамин истиқлолияти давлатӣ роҳи созандагиву бунёдкорӣ ва илмомӯзиро пайдо кард. дар яке аз охирон ташрифот пешвои муъаззами миллат вақте доктори фахрӣ гирифтанд, профессори фахрӣ, чӣ гуфтанд? агар ҳар сол 10 нафари ҷавонони тоҷикро шумо квота диҳед, ман ҳар сол 2 маротиба мебиём. яъне ягон сафари давлатӣ нест ки пешвои муъаззами миллат ба илму маориф таваҷҷӯҳ накунанд ва барои гирифтани квотаҳо ва бурсиҳои ҳукуматӣ кӯшиш ба харҷ надиҳанд. яъне роҳи илмомӯзии ҷавононро осон карда истоданд. дигар ин ки мо ки ҳама 99% мусалмон ҳастем, эътиқоди динии мо бештар аст, зиёдтар аст ва дар ин масъала мо бениҳоят нозук ҳастем ва яке аз омилҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ ҳамин чангол задан ба эътиқоди мо аст, эҳсоси динии мо буд. ман ба тамошобинони муҳтарам бо рақамҳои оморӣ қайд мекунам ки имрӯз дар Тоҷикистон 4000 иттиҳодиёи динӣ амал мекунад ки барои озодии виҷдони мо, барои асбаи эътиқод будани мо тамоми шароит фароҳам аст. ҳамзамон бояд таъкид созем ки
танҳо дар соли 2023 вақте омору пешвои муаззами миллат дар мулоқот бо ходимони дин таъкид карданд, танҳо дар соли 2023 69 000 нафар сокинони Тоҷикистон сафари ҳаҷро анҷом доданд. дар 72 сол, ин дар як сол агар 69 000 бошад, дар 72 сол ҳамагӣ 45 нафар бо тарси ҷону хатари таҳдид ба ҷон сафари ҳаҷ карда тавонистанд. 72 сол бад 45 нафар. дар соли 2023 69 000 нафар бо харҷи зиёда аз 1.2 миллиард сомонӣ. яъне ман ин оморҳоро барои чӣ гуфта истодаам ки ҳама чиз арзиши худро дар қиёс пайдо мекунад. бигзор тамошобинони муҳтарам арзиши истиқлолияти давлатиро бо қиёси ҳамин оморҳо барои худашон қабул кунанд. акнун бинед ки агар соли 2016 ҳамагӣ 10 сол пеш ҳамагӣ 300 нафар гирандагони стипендияи президентӣ бошанд, имрӯзҳо аллакай 3000 нафар, яъне 10 маротиба бештар ҷавонон ғамхории пешвои муаззами миллат ба фаро гирифта шуданд. аз соли 2004 ин ҷониб зиёда аз 25 000 нафар тибқи квотаи президентӣ таҳсил карданд. шумо тасаввур кунед ки агар ҳамон 25 000 нафар ҷавоне ки тибқи квотаи президентӣ таҳсил карданд, инҳо нафарҳое ки ҳастанд? пеш аз ҳама ҷавононе аз дурдаст, ним ятим, ҷавондухтароне ки аз ноҳияҳои дурдаст ҳастанд. агар сабаби пешрафти зиндагии 5 нафар аъзои оилашон шаванд, аллакай ҳамин танҳо квотаи президентӣ сабаби пешрафти 125 000 нафар шуд. ин омор кади агар мо назар афканем ва ҳамин имкон фароҳам овард ки мумкин ҳамон нафарҳо аз ҳамин 25 000 нафар аксарияти онҳо аз умраи нафароне ки сабаби дигаршавии тамоми авлод шуданд, як зиёӣ шуданд, як андешаронишон, тафаккуршон тамоман дигар шуд, созанда шуд. яъне мо агар ин чизро таҳлил кунем, ман метавонам ин суҳбатро соатҳо давом диҳам, чунки дастоварди истиқлолияти давлатӣ бениҳоят зиёд аст. мо дар дунё давлати номбар карда наметавонем ки барои хондани китоб президенти давлаташ бо пул диҳанд. ина бинед ки ҳамин озмунҳо бо имзои шахси аввали давлат мешавад. яъне президент бо баробари додани фармон имзо кардан, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ имзо кардан, яъне имзои мубораки он кас барои нафароне ки беҳтарин дар омӯзиши илму техникаву маҳорат ҳастанд, бо имзои эшон бо мукофотҳои зиёди пулӣ ба онҳо сарфароз гардонда мешаванд. ва як нуқтаи муҳимро ман таъкид месозам ки мо шумо соли 2021 дар мулоқоти пешвои муаззами миллат ширкат варзидем ва баъд аз оне ки мо сухан кардем, раъно аввалин ғолиби шоҳҷоизаи фуруғи субҳи донои китоб аст, вақти суханро оғоз кард, роҳбари давлат чӣ гуфтанд? гуфтанд бачаҷон, мо шуморо бениҳоят нағз мешиносем. яъне роҳбари давлат то ҳамин дараҷа таваҷҷӯҳашон ба ҳамин озмунҳо барои тарбияи насли наврас, барои илмомӯзии онҳоро таваҷҷӯҳашонро бештар кардан, то ҳамин андоза пешвои муаззами миллат меҳрубону ғамхор ҳастанд ки як ҷавондухтари дурдастарини деҳотиро гуфтанд бачаҷон, мо шуморо бениҳоят нағз мешиносем. яъне таваҷҷӯҳ на танҳо эълон карда ҳамин маблағи ҷудо кардан, яъне тамошо мекунанд, аз озмун бархурдор ҳастанд, таваҷҷӯҳи бевоситаи худашон ба қарор дорад. аз ин дигар зиёдтар ман фикр мекунам тамошобинони гиромии мо оиди дастовардҳои истиқлолия худашон дарк мекунанд ва ҳамин дарки имрӯза бояд чуноне бошад ки мо ҳамин пойдории истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллиро таъмин созем. ташаккури зиёд, саломат бошед. ва вобаста ба намӣ ҳифзи арзишҳои миллӣ, яке аз роҳҳои ҳифзи арзишҳои миллӣ ва ҷавононро аз роҳҳои бад баргардонидан ин рӯй овардани ҷавонон ба варзиш мебошад. ва имрӯз дар раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят чӣ гуна мусобиқаҳои байналмилалӣ ба нақша гирифта шудааст ки ҷавонон тавонанд масалан дар он ҳатто ба ҳайси тамошобин ҳам раванд, тавонанд ки масалан ҷавононро ба варзиш
روی آوردن سبب بشود و همچنین چگونه مسابقه ورزشی بین اهالی و تشکیلات و مؤسسات به نقشه گرفته شده و همین گونه کارها امروز به انجام رسانیده شده ایستاده است که یک خیلی سببی خوب می شود که جوانان را از راههای بد برگردانیم. تشکر زیاد. چیزی که جناب عالی محترم امام علی رحمان با کارمندان ساحه تندرستی وقتی که ملاقات میکنند و در آنجا ارائه میکنند که 50% سلامتی مردم از سخنان دکتران یک پیشنهاد میتیند که امروز با داروری نه، یعنی با سخن امروز طبابت کردن در کار و 50% موفقیت امروز همین انسان هم کارمندان ساحه تندرستی دستور داده شد که در این بابت کاربری را جدی نمایند و با قرار حکومت کشور یعنی پیشنهاد گردید که در هر یک تشکیلات و مؤسسه پیش از آغاز کار 15-20 دقیقه در اتاق کاری در جای معین شده با مشق‌های پگاه‌روزی فرا گرفته شوند و این دستور نیز مسئولین ساحه کار با جوانان ورزشی کشور خاصه ولایت سوغد را وادار می‌سازد چون طول 5 سال می‌شود که مشق‌های پگاه‌روزی و راهکردی ورزشی یعنی ترینکور در قلمرو کشور در جای‌های مساعد امروز با اشتراک کارمندان تشکیلات اداره و وزارت و مؤسسه یعنی ساکنان کشور را به این مشق‌های پگاه‌روزی فرا گرفته شدند و در شهر و ناحیه‌های ولایت نیز در باغ‌های فرهنگی و فراغتی در جای‌های مساعد با اشتراک زیاد ساکنان مخصوصا نورسان و جوانان این مشق‌های پگاه‌روزی روی کار گرفته است تا که سلامتی خود را البته برقرار سازند و در برابر این مسابقه‌های گوناگون بین‌المللی ورزشی از قبیل جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روی نمودهای بوکس، کمانوری، جودو، گشتنی ملی، گشتنگیری در ولایت سوخت برگزار گردید ایستاده است و در برابر این بسیار یک اقدام نیک و سازنده بود که زیر توجه و دستگیری های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در قلمرو کشور خاصه در ولایت سوخت بخشیده به جشن بزرگ ملی یعنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 35 سال استقلال 35 قله ورزشی راه اندازی گردیده است که من فکر میکنم شهر و ناحیه ولایت و منطقه های کشور و بیرون از آن در این مسابقه های ورزشی اشتراک میکنند. مقصد و مرام امروز مسئولین ساحه ورزش ولایت چه است؟ این با انامین 35 سال استقلال دولتی شناس نمودن دیگر منطقه ها دیگر دولت ها به حساب می رود و یک چیزی عجیبش آن است که البته این مسابقه های مذکور این پیش از همه پیشگیری نمودن نورسان و جوانان از عامل های نامطلوب به حساب می رود و با مقصد البته عاموی گردانی ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، دریافت نمودن چهره های نوی ورزشی و با این وسیله البته معرفی نمودن تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی به حساب می رود. تشکر زیاد، سلامت باشید و باعثی شایسته تحسین است که و من خود به واسطه از شبکه اجتماعی میبینم که برگزاری همین مسابقه های ورزشی و دیگر چوره‌بینی هایی که در ساحت ولایت در ساحه کار با جوانان و ورزش برگزار میشد در شبکه اجتماعی واسه ترغیب کرده می شود و این در یک که ما در مبارزه های اطلاعاتی قرار داره. من فکر میکنم که یک ضربه سختی به دشمنان این ملت میزند و جوانان را وادار میسازد تا روی آورند به حفظ ارزش‌های ملی و فعالیت نظررس در این سمت. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه به انجام رسد برای اشتراک و بسیار هم اندیشه‌های سازنده و تاثیربخش و کارشناسان مهمانان امروزه برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه بار دیگر تشکر میگیم. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.